Thobela ka moka ha ke le dumedisheng bana ba Modimo. Welcome to Mzansi Culture Show. Hey bana besho anke re thaiteng thero o tlo ba bang ba medi ba the change radio. Hey bana besho ni dula Modimo ke lona a re bala kwa pokong ya Mateo 19:26 re tshisa gona le go batho empa go Modimo ya gona. Job 42:2 e re ga go se ka romela a se dira sa go palela. Hebrews 12:29 e re Modimo wa rona ke mo o fisha bana besho a re ga shine go dula Modimo go bane go ya Mateo 8:22 re tla tseba nnete empa ga ile nnete ke yona e tlo le phološa a re mothaiteng go tswa o yena re mothaiteng ga a re fala dula Modimo tanko. Bibele e re ruta gore le sira la tempele ya felo ga a kere felo mo tempeleng felo ga boitshepo jwa maitshepo, place of holies of holies, holy of holies e ne go dividilwe ka di curtain ka di lace curtains again. So Hamrna Jesu Kriste by the time a neelana ka mowa go sefapano, Bibele e tlhalosa gore curtain e ne dividile felo ga boitshepo jwa maitshepo e ne ya kgagoga ka bogare, mare the amazing part ke gore e kgagogile go tswa ko tlase go ya ko godimo, meaning deliverance happened from the earth mo batho ba leng teng mo tlholego e simolotseng teng. From the ground deliverance happened from the ground upwards. Le mo semoeng ke goreng re neilwe maatla over the powers of darkness in the highest levels. Re filwe maatla a go fenya mewa e mo sebaka-bakeng ba rena le babusi ba lefifi la lefatshe lena. Re filwe maatla godimo ga bona, mara ha re sa itse gore re filwe maatla godimo ga mebuso le mewa ya lefifi la lefatshe lena, re tlonne re dira batho matseno a go ya ko modimong. Ene seo ke se Modimo a sa se batleng, because lesira le ne le garogela gore rona re kgone re itsenne ko felong ga boitshepo jwa maitshepo. It means we were given a permission, re ile ra neelwa monyetla wa gore re kopanele le mowa o boitshepo. Re filwe tetla, tokelo ya go kopanela le mowa o boitshepo ka nosi. Re filwe tokelo ya go bitswa bana ba Modimo ga re fetsa go amogela Morena Jesu Kriste. Ha re sene re fiwa tokelo ya go bitswa bana ba Modimo ga re fetsa go pholosiwa ra amogela Morena Jesu Kriste, re ile ra tsena mo tetleng, re ile ra tsena mo that opportunity ya go tsena ko felong ga boitshepo jwa maitshepo. Ko lefatsheng ko re tswang teng batho ba ne ba itse mo dikerekeng tsa bone go na le ba presita, go na le ba profiti, you name them, the list is long. Bo bishopo, you name them. Batho ba ne ba na le a picture ya gore those people ba tshwanakana le ba presiti ko tempeleng. Ba presiti ke bone fela na ba tsena ka mo felong ga boitshepo jwa maitshepo, ke bone fela ba ne ba conducta di-service mo di-altareng ba ga o tlile o na le molato o tlisitse maeba, dikgogo, whatever, nku, ke ene mo president a e sanctifya, a e rapella, a ba e tlhabela mo altareng, e be go tsamaya dibe tsa gago di itshwaretswe. Batho ba santse ba na le that concept, ba na le monagano o wa gore
batho ba bapresiti ba ba dikereke tsa meya e re sa itseng re ke ya meya ya khotso sethuntsa ke ria ba nagana gore same way batho ba le bona ba classify-wa ya ka bapresiti ba le ba in the Old Testament. Old Testament is just a shadow. Ke moriti wa se gone le ano morena Jesu Kriste a re tsentse mo go sona. Ke gore ke setshwantsho. We are taking an example from that. But the real thing is in the New Testament. So sama nnete se mo New Testament mo morena Jesu Kriste a re ntshitseng ko Old Testament a re tlisa mo New Testament. Di kwana tse ne di tlhabiwa by then ne go symbolize-wa morena Jesu Kriste. Madi a nne gote a tshasiwe mo mejakong gore moengele wa leso a tlolaganye ke one madi a re buang ka one a morena Jesu Kriste. A re apply mo maphelong a rona mo malapeng a rona ka tumelo a se gore a teng fale ra anwa ra tshasa mo maphagare go nga menyako a rona no re a bua ka tumelo because there is power in the blood of Jesus, there is life in the blood of Jesus. So dilo tse ne di diragala ko Old Testament di ne di re fa a picture ya se the real thing ga morena Jesu Kriste e leng sona a tlelang sona. So gona those days abaperesiti ba di altara morena Jesu Kriste o re dirile baperesiti self ha re fiwa tetla ya go bitswa bana ba modimo. Same way we are given a title ya boperesiti as the children of God. We are of the royal priesthood. Re ba segosi ka morena Jesu Kriste, re ba boperesiti ka morena Jesu Kriste. So ga gona sepe se se re itsang go tsena ko filong ga boitshepo jwa maitshepo, because the very same Holy Spirit that rose Jesus from the dead ke one o operatang ka moteng ga rona, ke one o bo Paulos ba neng ba bua gore banna ba gaetso emang emisang se le batlang go sietsa seo ke maila go pele ga modimo. We are operating under the influence of the Holy Spirit. Jesus Christ is living in us, the hope of glory. Ke ene a re kgontshang go dira ditiro tse di kgolo tse, ke ene a re kgontshang go dira meka le metlholo So gona those days a gore re lebelle motho gore ke ena tshwantsa re buelele ko modimo. No, that is why brother Seth gangwe le gape a bua gore na ke moprofiti, na ke moruti, na ha ke sedupe a ke bila go go fa sepe o go fa Jesu o pholosa. It is because he knows the truth in the birth, the resurrection, the death and the crucifixion, the power in that. Why itse gore go na le matla mo papolo mo tsogong mo lesolo la morena Jesu Kriste. Ene ke testimony, o na le testimony ra mo utlwa ko di radio, o na le testimony ya encounter with the Holy Spirit. So o go fa se ene a boneng se mmerekela, o go fa sona ha go fe sepe se sa sitse, o go fa se ene a boneng se mmerekela. Paulos Petro le John rile ba ya ko tempeleng ka nako nne ba rapela ka yone ka 3 in the afternoon ba ya ko tempeleng. Go na le monno nna ka gale a dutse fo nyakong wa tempele a kopa dikatso, e ne le monna wa o nna a rapetlane dintho. So monna o rile ga bo Petro ba tla a ba kopa dikatso, Petro na mo leba ebile ya ra mo tlhomogela pele a ba morare nna modimo se gauta le selefera ga rena natso
re tlo go fa fela se re nang le sona ka leina la Jesu Kriste wa Nazareth. Ema o tsamaye. Bibele ya re monna o ile a ema a nna botlalo a simolla go tlola jaaka le botlalo a ba bile a tsena le bone mo tempeleng. Bo Peter ba mo netse se ba nang le sona Jesu Kriste wa Nazareth. So it's high time gore re display the Lord Jesus Christ in our life. Re display mowa wa modimo o ka moteng ga rona. Re bontshagatse. These young men ba nnile le kopanelo le mo boitshepo, and ha ba ka ba dirisa nako bosutla, ba ile ba sola nako molemo, ba itsenna ka nosi ko felong ga boitshepo jwa maitshepo, ba rapela mo nakong ya bosigo, nako le nako ge mo boitshepo a batla gore ba tsene mo thapelong, na ba itsenna mo thapelong ka nosi. Ke rata this young man a re o rile a ra modimo a morare a itlhagise o batlo moitse, and what he saw sa se boneng mo morago gore a kope modimo gore ke batla go bona a ka se didimale ka sona, o tlo tsamantsa a se bua mo gongwe le mo gongwe mo a yang teng. Modimo a ba tshegofatsa ba bolokele mosebetsi wa gage o molemo, a ba natlafatse mo motsong o ka fo gare, a ba efose ditsietsi tsa lefatsheng. Tsone di teng, but then di ske dia ba pinella ba isi ba dire morero wa modimo. Modimo a le tshegofatse bana ba modimo, a re itseng gore we have that power, re na le maatla. Ha o le go ga gago o ske wa tsa phone ga o tlaletse o founela mo, pray, rapela ka yone nako e, bua le modimo ka yone nako e, addressa mo boitshepo ka yone nako e, o mmolelela ka seemo sa gago, o tlo utlwa ba go araba. Shalom.